Ingin bana kaliang kaseng Neutrep National Youth Front HNYF kilayo jing tip baki kali kit mar bakentup yaki kali kibakit mauria mauhe siap bat kendo bat kiwe kimar kiba kit palat pur kiba juyat bed klem shalan lengba kawe ka jaka thau kapala tip kum ka killing way bridge kerdop kababu daga sorkar jela kinoy alam bat kidukot ka Neutrep National Youth Front mentakasni alkun rio tarik nai wing kila hiar syakate ka kerdop daga jing tumu ban penpenya yaki trok bakit mar klem shalan bat ki bayat lengba kate ka killing way bridge kabadon hasnong killing hari bhoy habakran sekilat pathai kubor uba hesting lengdo president bat uba Alfred Malay general secretary kila penpau bakadaw bakongsan bakaseng ka yeng halor kanong rem ba kijingmi na ki marpo kendo na kanika jaka kamde banlong ka jingdu nong ya ka sorkar Meghalaya bat kadai banlum khajna ban kentiau ya karoy ka pa kipat ba hakajela kali ki biyak tempat rusla akadaw ba nakapor sa kupor nila ya keran ni gibri ki bapnya kali ni omba bersang banyak atur ni bede kata kadaw ba ngiwan hanim tagsni ngiwan bat ni itu bat ngiwan bat saki lagi supaya ni berkat bagi member gitu kot ni nang ba kanya big nya di Andre umba PE mentan na du bene ni lawan to compare ada galong nunur komru nomor ba tua banginwan ni yang ni kali kilathang Ibasong office ang nir kimdan nang ta kikalir gibayak bayang bande banyak kembangan ban kebanua kimdan ya gane kapan i cai kedar ba kadon ke iki selendet abedi kene ka jinya imar nang ne ketika bade ban kebanua ata kadaw ba lo song no nadu ki rusaka ne kimano menoru bade ban pik kami bapnya imar nang ne ketika kiri banyak ketum ka dokumen ba de ban pik aka transportation TP biang transport ke dan namar ba klaim ke kot keslah kemut kuno dunia kimar na ko jelam Meghalaya sabar jelam Meghalaya mar kababun ni tip kimar bar ko gibiat nang ni kidei kimar kiba ibon ko sabar ga Meghalaya nang ni na di mau siap gading kasi ketindo mar ko kilum giwa ak ni kelalut mar ba kikit nang ni kapoy sa ko asam de kumno ki kali ke bag niyo jingtip bat niyo bat man kapor nakapor sa kapor kidi be krem kot kremsa de hal kunai nagani ke daw bangiwan hang ne banpay de kini ki kali ki beyak yang ni kani kamar la suong mentala da suong lo kayak lembaga ne kecita sanu kata kamar kaya andai kumbangi lap bangi kali baca asa jadi ini ne ke daw bangi kwa pati margane kadi jimuto ina mta ka ilang salang namta gari be jebro kam bun ni kedai gimantoi namata ka sarkar Meghalaya kadon ke iga isendet halor gani namar ba apa giat yang nek kamkot kamsla kedai ba kadon ibri ke balik national den namata gimantoi jingki ikinya kene bang nyiwan hang ni kemde bang bisni ya no ino ara ki ba penyat ya kene kita bente bonwo lagi bedon gidon kuari nyim bisni iki mereka bisnis jingki auto ginyat ande gende banyak kum ke bantah badai banyak kum kendon alor kanong rim ba ka jela chungi kade banyo ya ka jingi no badi permiyak ya kimar pokendo kimar kibami na kani ka jeka kide ban poisa ka tax jong government
ya kata ngiwan hang ni ban pi ban kmi ban wan visit ini juga alor kan ni kan orang agaliang dengan skutering suban anggap dah Presiden perbuat kalau gaji keren juga orang mesti kriulan i hapo kini bisi juga dia niwan dia yang hani sorong nipej bat ngilap sekali dibakit ya mau siap dikindo kata kalau makin niat dengan stok nak jalan ini syasa kebesul mo kalau bahagian dengan sini hadin mengilawan mengimitasi ini gawe kali rupaya yang bila ada kali dibakit apa biang ikut Islam ke jalan malikin tinggi kata gaji manusia ini hari ini tips kem gaji tinggi juga kalau bagi ya illegal krem jalan ya kini kapan ini kalau bah kastit gubernur ini kedunong balik kedunong nama bagi ribu kamdon ni tengah jingut kejingyam jeng nak semla jengi hati-hati yang i bagi nahikai ki syongsat kan kadau kalau bah mungkin tu loh ada pai serkar ke ong bah ngimdon bisa jika serkar kami bisa na bagi ribu kamdon haba pai sini pak deh kindo siap kilum kiwa jong kastit makali anjing kilanang don gadon NGT ki pengilabu berpe ya kindo siap kada kilum kiwa kita keberda rasam ni ketua lut ikhlam lut idap kindo saul lut buat kita ke NGT ke ibu saya ke don mau kata kadi kiwa ini lagi ngeseng ndi ong banginwan hang ne kum keseng SNF kalau banginwan hang ne persya bagin yo ke share kini ane ban yo share kini ki hespa ang ni timal na kindon kata ulun la kindon magi hang ne kabut ni ka state yungi kan yo kata ka revenue apa kayo ya revenue kala mengkentiu ya ka yo ka kot lane ya ka aikam ajam nam tagi kena semla ki babon jingi dia nomor kata ong keman mani onong mangi keman on pansiar miwan nam tagi mentoy jong ka state magali ajingi berkoi kenang makanang la bani blok hikam mafero peri kena semla jingi ladai hikam sarkar ladai hikam entrepreneurship di pakistan kam tolong baka government hikayo bani yarap le mingi langba jong ki revenue ki mi ya kena kendo ko siap jingi ketang kata na kalian jingi adin jingi inom sitai minum style ni kwa ban lap hadu punya lap ke Indonesia kata ada kalian jingi kung kuseng ada siap minum sung thai bat hale se ke jing pen thai sniu lan ke jing pen yujungi mentagasi lai kadang jur-sur sungi nomor balai bah balai ku mangal ong habas dang balai keski mentagasi kali ekonomiat haman kasi ni ban yang ni pi siam mai kali gibun hati-hati ni hab yang sesat sakur blok nomor ke jingkit khia juki kamar ke bigikit kamdei khasanton kharuton ngikit lagi lai phog sabuton hari mentagasi par kimdon kita kali bayar bayang. Kini upan lawa ini buat nang nes kemat kisipai jungi kumagilong bang yang kampen bon isu buat nang nes kemat ya kani kelentihi ngan dipikir hadu kata-kata namar kajing sniu jong kani surok ro ngai kalong siapalan namar balai ba kajing kit sama kor yang kali kinong susdong ini bedon hangli kata meriboy ni gila sasat siapalan. Jadi namar kadau nes kemat nginang penjur isu kajing ngor habedi benokam.